ta Dios, te ha creanos y nos ta dije, nos ta su pueblo, carnenan cu eta cuida. Láganos pan adora Jesucristo no Señor, quien de panos a sufrimoto y a cerdera. Drenta suportanan cu agradecimiento, drenta su templo cu cantica di alabanza, glorifique, bendicioná su nombre. Láganos pan adora Jesucristo no Señor, quien de panos a sufrimoto y a cerdera. Verdad está bom, Señor, ta. Su amor te dura para siempre, y su fieldad te den siglo de siglo nan. Láganos pan adora Jesucristo no Señor, quien de panos a sufrimoto y a cerdera. Gloria na Tata, na Iu e na Espírito Santo, maneira tabata na começamento, agora e sempre, dentro do siglo de siglo nan. Amém. Láganos pan adora Jesucristo no Señor, quien de panos a sufrimoto y a cerdera. Agora nós seguimos com o salmo nan. Láganos cinta. Hende ayore manera yumayo, Nang amata Señor Jesús más que tabata inocente. Escúchame, oh Dios, mi queja cu voz duro. Guarda mi vida de amenaza de enemigo nan. Esconde mi forte guarda di gente perverso, di estel di ácido di maldad, cua mula nang lenga manera ta espada, ta mek nang flecha nang palabra nang skerpi, patira den escondiri ba gente inocente, pa coger de sorpresa sin correr ningún riesgo. Nang tatribihasi nang kos nang di maldad, nang ta kongkel kong ta arma trampa nang skondi, anto nang ta visa king lo hayasa. Nang tatrahan ng planang kriminal, itabisa atano sa planya un crimen perfecto, si gente supadeng su corazón ta insondable. Te ora Dios cogenan, un flecha y atanang ta cubri cu herida, nang talaga nang mislenga hinka nang den perdición. Turco ta mira aceita sacudigan cabeza, turgente ta llena cu respeto y ta conta con Dios a obra aquí. Nang ta comprende cu ta Dios su trabajo. Es un cubiba drechi lo alegra den Señor Dios. Lo busca su refugio cerca de laga turgente de bon intención, canta jubila de alegría. Nos talanta para. Gloria na Tata, na Iu y na Espíritu Santo, manera tabata na começamento, agora e sempre, dentro do siglo de siglo nan. Amém. Gente a llore manera
Tábata inocente. Salva-me, Senhor, for de boca de ferro. mi di, ten flor de mi vida, mi tingulagakay. Passaporta ng di reino di morto, y queda privada de mi sobrayana. Mi di nunca más mi no mira, Señor, de entera di vivonan. Nunca más mi tampoco manera es del mundo de sombra. Lo no fija mi vista arriba, gente, nunca más. Tabasha mi casa, bo, que te foi mi maneira tabaja tendi guardado. Llama, entrega mi vida acaba, malore manera trajado di tela, talora e pida paña cuela traja, ta corta so Señor, ta tinku corta e de laster hilo. E por acaba com mi vida promeco a noite a será. Llama, imagina mi cama, hora de dia a abrieta, abra mi hueso na maneira. Eta acaba com mi vida promeco a noite será. Manera grito swag de sauti of de para de paso. Manera quejo de paloma assina mi stempta zona. Mi uovo tabata cansada e fija na cielo. Senhor, bota sinti mi ansia sali pa mi. Sigur mi sufrimento tan amargo tabata pa mi mesmo. Boa rondonami cubo amor tierno, scapami for di gra, e tira turbi picanan trai bolomba. Reino di morto no por alababo, la muerte no por proclamabo grandeza. Es nankua baja de engraf no ta conta más cubo fieldad. Ta gente vivo so por alababo, manera amita hacia ahora aquí. Tatanang tasianang yunang con fiel voz atana gente. Señor tacla Dani. Pese nos lo toca arpa turdía de nos vida en templo di Señor. Gloria na Tata, na Hijo y na Espíritu Santo. Manera tabata na cominciamento, ahora y siempre. Salva-me, Señor, por di boca di fiero. mi tabata morto, ma atamita viva pa sempre, Y mi tiñabri di morto y fierno. Alaba a Dios en su templo sagrado, alabe en firmamento majestuoso. Alabe pa su obra na magnífico, alabe pa su grandeza inmenso.
Alabe cu tocamento di cacio, alabe cu arpa y lira, alabe cu tambu y cu balia, alabe riba cuerda nang y fluit, alabe cu batimento di platio nang, alabe cu platio nang vibrante. Turlo que ting vida y rosea, duna alabanza na Señor. Gloria na Tata, na Iu y na Espíritu Santo. Manera tabata na cominciamento, ahora y siempre, dentro siglo di siglo na. Amén. Mi Tabata morto, Mata mita viva pa sempre, y mi tiabina di morto infierno. Nos sigue con palabra de Dios. Den el tiempo allá, Señor avisa Moisés y Aarón a Egipto, for di awe e luna aqui tapa boso e promé luna di aña. Duna enter pueblo de Israel e siguiente instrucción. Día 10 de luna aqui, cada gente mester escoge un carné of un cabrito para su familia. Si a família tem muito pouco gente para comer e bestia enter, e sua vizinha mais pegar, mister come e bestia junto. Mister tem conta com a quantidade de pessoas e quanto cada gente por comer. Por coi carne ou cabrito de ano. Basta e bestia tá macho e sem nenhum defeito. Mister guardé te dia 14 de luna. Ribe dia ora noite tabaicera, entere comunidade de Israel mister mata e bestia. Depois, mister junta e sangue na cozinha de e porta de casa, caminha ta come e bestia. E mes a noite mister come e bestia, hassa na candela, cu pão sem guis e cu erva amarga. Boso mister come de maneira aqui. Clá bisti pa viaja, cos na pia e bastão de mão. Come purá, ta fiesta de Pesach, na honor do Senhor. A noite mês, me ta passa em Egipto. Me ta mata tur prome yu homber na Egipto, e prome yu macho de tur bestia de cria. Me ta castiga tur Deus nang de Egipto. A mim, Senhor, ta hasi esei. E sangue tá para indicar vosso cas. Assim na hora me castiga Egipto com morto, nenhum de vosso lo não muri. Pa sobra mim taweita e sangue e passa vosso cas vai. E dia aqui vosso mester queda corda e vosso mester celebre como fiesta grande na mi honor. Sigue celebre de geração para geração. Tá decreto para sempre. Palavra de Deus.
Conveniram a cerimônia aqui de endicionamento de bolo de lamchi. Você acaba de escuchar a palavra de Deus, que recordar-nos a história de lamchi de Páscoa no Egipto, a noite de Páscoa, que é um passo, Deus está passa. A noite de Páscoa também que vem passo como salida, o povo está passa, o povo está sali. Essa noite aí, na mestra mata lamchi, marca coisa de porta com seu sangue, estão com a raça aqui, a queda na vida, antur, estão com a raça primogênito de Nancas, a morrer, tanto de gente como de bestia. Come lamchi hasa, e se tabata comida, que dona força para hui, por de esclavitud de Egipto, uma esclavitud que dura mais de 400 anos largo. Alimento que fortalece para o caminho do deserto. E aqui, Páscoa, que nós estamos celebrando, está coincidir com o dia preciso que o judeu não está comemorando a saída fora de Egipto. Então, aqui, não está dizendo uma fecha simbólica para comemorar, sino está uma fecha exata, um dia exato, em qual Páscoa, a primeira Páscoa, a suceder, e também é de 2 Páscoas, um verdadeiro, a suceder, segundo Beata Catarina de Emmerich, confirma isso aqui também em sua visão, com a rainha do Senhor, que o Senhor morre dia 30 de março, bispo de Páscoa. Senhor Amor e Bispo de Páscoa, 30 de março, o qual nós celebramos ayer. Ahorita é Páscoa, pois. Ahora essa que sucede literalmente. Dia maneira ahora, o pianha passa. Ora, israelita não sali fora de Egipto, coluna de candela, abainan dilante, se trata Senhor, a guianan. Senhor ahabri panan e awanan di laman kora, panan cruza e laman e alcança e terra priminti. Isso aqui, Senhor, ahasi como tempo como uma imagem, como anúncio de verdadeira liberação que lo tem que suceder. Ora, verdadeiro Moisés lo vini. E verdadeiro Moisés está nosso Senhor Jesucristo. É para conduzir o povo em liberdade definitiva, na salida por de opressão de Faraó, que está Satanás, por de Egipto, que está reino de escuridade, reino de pecado. Está conduzindo-nos na terra primitiva, que está reino de Deus. Essa que sucede, e o Senhor amor e a cruz, e ela ressuscitar, essa que nós está celebrando. A noite, a trove, uma coluna de candela, lo resplandece nos dilante, 10 horas noite, e o Senhor lo cana nos dilante de candela, e nos lo canta luz de Cristo, e Moisés, que está conduzindo-nos à liberdade definitiva, liberdade de união de Deus. A noite, nos lo cruza e awanan de bautismo e viaja aqui, e que de la man corata va a solamente una imagen, solamente un anuncio. A noite nos lo sinti, e frescura de awanan aqui, nan lo abrinan olanan, nan lo alaganos passa mei,
pa etera priminti, pa etera di reino di Dios, iunan di Dios, una liberación definitivo por di opresión de Satanás, por di poder di reino di oscuridad, nos lo alcanza, lo cual ta angelo di corazón humano, nos lo alcanza eternidad, nos lo alcanza cas di tata, ya desde ahora aquí acaba, desde ahora aquí acaba. Seita é Páscoa que nós estamos celebrando. Páscoa aqui, maneira bia passar, na mestera mata lamci, pa laga e carne di lamci sean alimento, e laga sangue di lamci sean protezione. E Páscoa verdadeiro, e el lamci verdadeiro, ta iudi Dios, Señor Jesús, maneira Juan Bautista, a mostrar, la mostra arriba a Jesús visando hasta el lamci di Dios que ta quita pica di mondo. Jesús ta el lamci, ta que da mata bispo di Pascu, a su sangue marca cosein di nos alma y protejanos asina di ángel di morto. A su carne, su curpa, fortalecenos de nos trayecto, de nos peregrinación, riba el desierto del mundo aquí. El lamci sacrifica para liberación del pueblo de Dios. Ese Pascu grande aquí, el Pascu di lamci, el lamci di Dios. Y la historia aquí, vos por conta, na vosso cas, na vosso yunan, na vosso nietunan, ora vos solo corta el lamci na pida para compartir con vossa famiglia. Ora vos solo disfruta el bolo di lamci aquí, co akirato nos lo bendiciona. Ta trata pa el bolo di lamci aquí sea un catisashi dulce, sabroso, pero un catisashi también con una instrucción, una información esencial de nos fe de salvación. Hasta en el lamci de Dios, danos salvación, en la que da sacrificar, nos queda salvar, nos queda rescatar esclavitud de Faraón, de Satanás, y Egipto, de reino de oscuridad, reino de pecado. Esa que está el motivo, esa que está la idea para bendicionar el bolo di lamci y para compartir. Para nos mes, viva conscientemente el Pascu di lamci di Dios y para nos transmitir la fe grande y maravillosa aquí, a nos yunan y a nos nietunan, saboreando el delicioso bolo que nos lo bendiciona ahora aquí. Páganos lanta para romana. Señor Tata Santo, a medio de sacrificio de lamci, ya for de antigüedad, va preparado pueblo para sacrificio redentor de yo Jesucristo, como lamci, para quitar pecado del mundo. Awe, ore ofrenda aquí llega a vos trono caba, nos te pedimos, mira vos iglesia de oración, drama vos bendición, riba je y riba elamci nan aquí, e imagen humilde de Jesús que ha entregado su vida para nos, y alimento solemne para celebrar el gran día de Pascua. Laga cada quien que lo come de elamci nan aquí, experiencia el gozo de resurrección y dulzura de amor, salud na alma y na culpa, a medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo había obedecido para nos ten morto. Si ten morto riba cruz,
Pese Dios alcea y adune un nombre más alto que tu otro nombre. Himno de Zacarías. Salvador del mundo, sálvanos, boa líbranos pa bo cruz y bo sangre, nos da grita auxilio nos Dios. Bendición sea Señor Dios de Israel, paz sobre el azor, para su pueblo ya libre. Él alanta un Salvador poderoso para nos, descendiente de David su servidor. Manera en la primitivo tiempo pasa acaba, pa boca de su profeta nan santo. El primiticulo es salvanos de los enemigos y digara de tu resnancuta odianos. El abisaculo es de misericordia con los antepasados y lo corda su alianza santo. El primitivos tata Abraham de juramento, culibra por digara de los enemigos, nos los sirve sin miedo, cu dedicación y honestidad enternos vida largo. Abotame miu, nan lo llamabo profeta de Altísimo, pa sobra lo boba y delante de Señor, pa bo prepara camina pe, lobo ciña su pueblo, con Dios de su gran misericordia, ta perdonan picar y así nadunan salvación. De forma que es solo de cielo tesoro para nos, lo hebría pa esnancuta viva. En tiniebla y sombra de muerto, lo guía nos pe camina de paz. Gloria natata nayu in Espíritu Santo, manera tabatana comenzamiento, ahora y siempre, dentro siglo de siglo. Amén. Salvador del mundo, Sálvanos, boa líbranos pa bo cruz y bo sangre, nos da grita auxilio nos Dios. pa nos motivo nos Redentor a sufrir, tabata derá y a volver la manta. Laga nos van adorar con amor sincero y bisa. Señor, ten piedad de nos. Cristo Jesús, nos Salvador y nos Redentor. Bo mama doloroso tabata acompanhado na bo morto y derramento. Y mara de nos tristeza y pena, nos por tomar parte de vos sufrimiento. Cristo Jesús, nos Senhor, maneira simia, botava a derrada inteira e boa produzir fruta de vida eterna para render humanidade. Y laga con nos porta muerto en cuanto pica y viva para Dios. Cristo Jesús, bom guardador, dengo morto,
bobida tabata escondi pa mundo. Sinha nos tima vida escondi junto com vos cercatata. Cristo Jesus, Adam novo, bo adrenta reino de morto nan, pa libra tur rende justo, qua viva, for de começamento de mundo. E mara tu resnan cuta espiritualmente morto pa via de picar, portende bobos e lanta pa vida. Cristo Jesus, Hijo de Deus vivo, dem bautismo nos tabata derá junto cubo. Laga cu ressuscitar também junto com o den bautismo, nos por mostrar a vida novo den eternos anta. Pai amor de vos Santíssima Mama Maria, e pa mérito de São Juan Pablo II, dona-nos, Senhor, e graça de todos. Láganos conjuntamente dirigirnos oração na nostata e canta. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Háganos reza, Dios Todopoderoso y Eterno, único you abájate del reino de morto y avolve lanta gloriosamente fordige. Hasi pa su fiel seguidornan, kutabatadera junto con él en bautismo, haya vida eterno a medio de su resurrección, que de como Dios está viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, en tu siglo y siglo. Amén. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, filos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
udigni efficiamur promissionibus Christi. Ave nocita, una noche de más grande de tur anocinan. La noche aquí, Abraham tabatabaha for di ser Moria, junto con suyo Isaac na vida. A sobravispo de a noche aquí, ela sacrifica un lamchi na lugar de suyo. E a noche aquí, manera se attende, Moisés a conducir pueblo de Israel, dor di la man Corá. A noche aquí, Salvador all'anta for di morto. Y lo nota una sorpresa, si me son anoche aquí, e lo regresa para conducir, estando en su segundo venida, na vida definitivo den plenitud. Nota una noche para dormir, sino para vigilar y para celebrar todo el misterio aquí mencionar, incluyendo es un escatológico, es un venidero su regreso. Es 10 horas de anoche, y columna de candela lo conduce nos, lo guía nos, pasali por la oscuridad de anoche, para entrar en claridad de día, en claridad de luz, de victoria, riba morto. Bosso vai na paz.